फ्रेंड्स नमस्कार। आपण मैंने केमिति अच्छे भल अच्छे ना मुझे बहुत भलर अच्छे आ खुशी अच्छे आपण मानकर स्नेह श्रद्धा भल पाइबा मत आगो को निश्चिंत बढ़िया साहाय्य करिवो। जदि मो ब्लॉग आपण मानक भल लगुच निश्चय लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। बहुत लाइक करना कि कमेंट करना कि सब्सक्राइब भी करना प्लीज सब्सक्राइब। जदि कोई त्रुटि रहा तो क्षमा करेंगे आ कमेंट माध्यम निश्चिंत जन जो त्रुटि हो तो निश्चिंत संशोधन करने चेष्टा करी। मार्केटिंग करी बाहर मार्केटिंग करने चल रेडी हो जाए 11 टाइम 11टा हो गला खरा हो बहुत जगह केमती जल्दी जल्दी जा जल्दी जल्दी पलि आसवा। କିଛି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ପାଟି ପିଟି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତ ପାଇଛି ତୁ ତ କଥା କହିଦେଲୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। जीवा सब मार्केटिंग करने मार्केटिंग करके आसले आप सहित कथा होची। मागणा आसो
बुढ़ा लोग पैसा दूंगा खड़े करूँ 40 रुपये कोई भी तो खाइए ଗରମରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଥିଲା ନା, ଦହିବରା ଖାଇଲୁ। ଦହିବରା ଖାଇକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ କରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଦେଇରା ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସିଗଲେ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସି ଦିନ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଥିଲା। 2ଟା ବାଜି ହେଇଥିଲା। ରୋଷେଇ ସାରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଗଲୁ। ଶାଗ ଭଜା, ଡାଲି, କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ସାଲଡ଼, ପଣସ କଠା କଷା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ପୋଟଳ କଷା ଆଉ ମିକ୍ସଚର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବସି ଖାଇ ବସୁ। ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇ ବସୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।